Thutha wa giturwa kia ubunge gia Kandara kaunti-ini ya Murang'a gutigwo theri kurumirira kwamuro kwa minister wa mai no theru Alice Wahome erite muingi wa gicigo giki ukethurira mubunge kuringana na wendi wao giturwa-ini kiria kiguciriirie aroiriri 10 othe mari a kiama kia UDA. Hau hangi githi mutikio ine haragitangathirwo mutigo kihariria tutigo githio ndo umwe na ninyi mtaamua. Komishoni ya ithurano na mibaka IBC yanirire kithurano kinini gia gicigo kia ubunge gia Kandara na Garissa tauni ugugatabani tariki 5 mweri-ini wa Januari na muthenya oyo nirio kithurano gia giturwa kia Senator Elgeyo Marakwet gigatabanio. Aria maranyotera iturwa ici riu ni manjiriirie kuha muingi ukamaikiria kura uria waburanagira giturwa kia ungabana kaunti-ini ya Garissa na tigiti wa UDA Meja Mohamed Deko akianirira king'ang'a-ini kunyotera giturwa kia ubunge kia Garissa tauni. Naomba ngitasa officially kura zenu, support yenu. Your support is not only voting, even propagating the way of thinking. Suleiman Salat mwanake wokoru wa miaka 21 na uria uraburanagira giturwa kia MCA wa Galbet na tigiti wa UDA okou Garissa onake ni eigeretie kibitabitano-ini giki akiuga ona gutuika ndonire mweke wa kuthuro ari na mwiboko rita riri mwingi wa Garissa ni ukumubekanya aga kumatongoria. Mimi ni kijana wa mji, sina ile mfuko kubwa, sina sponsor ama yule baba mwenye anafahamika. Wanichagua mimi kama hasla, kama mtu mwenye anaelewa shida zao, kama kijana. Unajua mimi nikiwa kijana, vijana naelewa shida yao, wamama naelewa shida yao. Speaker Moses Wetangula andikeire IBC irwaria kwanira mweke wa mubunge wa Garissa tauni, mubunge wa Kandara na giturwa gia Senator wa Elgeyo Marakwet thutha wa Aden Duale gutuo minister wa ugiteri wa mibaka, Alice Wahome gutuo minister wa mai, no riorari Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen gutuo minister wa barabara. Geribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Murithi.